protecting and defending the nation. MLA uba Wailan Miki Shilla ulale jureb ya ka jing pentre ya ka Integrated Development Complex Lani ka Mini Secretariat Hajawai. Ula pente ba prapusan na kashispa ka jing pentre ya ka West Block Kaladep padang sateng satang ki katu kat ni ki kamban pendapura. Ka jing pentre ya ka East pat North Block on sa penlong ha ki wat baper ringkat pat kamang tingka kabala penthamai ka bapalat arp kandai kelur tingka. Uba Shilla ula ong bakane ka project Shisian Baladep kan pinsuk ya ka jing traikam bat kan pinbha ya ka jing ai jing shakri ka jing bu thong ban IT kan long ha ubnai leber arajar arpun rio kani ka mini sekretariat ka yang ini dawani te lerpai ikat kami kam jan kila da saki ti teman ko ka kam ko ada laj kmat malumala la da chim da percentage malumala hawa haning da proportion percent ka kam man ko dep sa khasan persen tang ka khasan persen to man ko rap ba cerut dai phak finishing bolsen mo hai jing to wa ka internal electrification ko dan te ka painting segini ka tai te mut tang sonem ta ko pun pa pun di surrounding kadang rap chimpol belum malah terang ya kelam kontraktor di department le wa karpa di kilo persmat kat wi wala da gi belum malah boy kat how much next year body yo han over chaka department